Kublai pi barok yang pedang subhai pi syakatup kubur mentega janmiat syaban pai ki kubur ki banyak ini pechwai kimat berkongsan. Leperda umudi ya ke Defense Expo R2R ha Gandhinagar yatu ba kieu ka jing shalan ya kitiatma da prasha hakini ki sansnem baladab. Job Malik Arjun Kharge ya ke election president jong Seng Congress. Onya Aireng Bernard and Marak ya ke election ke yang darbar tauan ke jela haus nam ahajar apulai ong kinongelam jong Seng BJP. Bak termena ke Seng HSPDP ya ke kerteng uba Martel and Mukim kum ukurtong jong ka nak mau kenrau konstituensi nak bentak election haus nam ahajar apulai. Kikubor kibubnya. Umentri rang bakdo jong kari Narendra Modi ula ong bakari India ke bementa ke lanang jam syakmat da kajing temu ke baskem kajing pentemai ya lade bat kajing pentreikam ke bakhoj hakaliang ketenat ya dari hakapo ba ula pli perdai ke yo peninam Defense Expo ahja apuar hanong ba Gandhinagar hapo jela Gujarat Modi ula ong batat hado prasnem menchua ya kari India la itu hukum kari ke bathiet bon tam kitial thama hakaperthai na ki wei pat kiri Henry kini kari India ke bementa kalau peni ke jing temu bat ke jing pelet jingmut baskem jongka kalau peni ke mon berjuat jongka bat ke make in India lani ke balasna he India kalau long ke khana jong ke jing job khamtam hakaliang ya dari hakini kisngi menta. पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां हमारे वैज्ञानिक हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं Malik Arjun Kharge ula job ek election jong Shuki president ha Seng Congress bat menta on salong ukli do ubatamai jong ke Seng. Kharge ula la ru ban yo khur hadu nyau hajar praspa khanda punyo vote kat ba ubay kun persya ya Sashi Tharur ula la ban yo tang shi hajar vote. Hashwa ban penbena ya ki job ne barem Sashi Tharur ula tho ak Twitter kalong ka burom ka bakraw tam bat ka jingkit kli ka bajur ban yo long kum president jong Seng Congress jong kari barok kawai. Ngakwa ban ai kublai kerpang ya Malik Arjun Kharge ublasha pen khamti da kane ka jingkit kli ban yo pediang ru ya ka jing kershan jong palat shi hajar ngut ki dekhot ka Seng ru ka long ka jing job ka bakraw uhe nongelam jong ka Seng BJP badai ru ha ka juk ka por MLA jong ka penthor khra uba AL hek ula pentip ba usembut president jong ka Seng BJP jong ka ne ka jela ubala sya kemno ha ka board jong ka an Bernard and Marak ubadang syakset petok haduk kini kisngi unsaya aireng hak election jong ka jela ka bansalong haus nam bansawan umarak udai dukhot ba menta jong ka GHADC na ka South Tura Henry ulal ongru ba ka Seng BJP kampat pembina setia ka kerteng jong ukurtong jong ka na ka Shuki South Tura kane ka lapau pertheru hadien ba uheg ulalej banyu kejat ha ka yeng jong umarak ba ulashong jingelang ru hapo constituency ka jong u As I went to Tura, we had two meetings also. We had convened the meeting of the South Tura seat and also the North Tura seats. It was very high perspective for the BJP, both the seats. And I met the family of, I went for dinner to the Bernard's Marak house. I discussed with the family and also giving some console to the family. See, he is just sitting MDC from the North Tura. See, now the BJP has not declared who will be contesting from which constituency, who will be the contesting as an official candidate of the BJP. So the matter is until
Kaseng Hill States People's Democratic Party lane HSPDP jongka Maukan Road Circle agasi baar da kawai ke sur kelarai ban penyekun dau MDC jongka ne kaseng ubaderu unong sain pertai ubala I bha uba Martel and Mukhem na ke constituency Maukan Road ha ke election syakayeng dabar tauan ke jela ke ban selong ha usnam ahajar apulai ya ke ne karai la shim ha ke jingalang balai shim benta da kinong ilam jong kaseng kinong trei ba kinong kershan halat karang jongsha ha East KHASI Hills uba Mukhem ubala ongru bat ubalongru MLA berem uladon benta hakikam san himasima lapalat san post nam benta aba ai jengkran hakani kesngi uba Mukhem ulo ong ba usngo kemen sikat dei ba kaseng kalapan pau ya ka jing shania scam ha u banyakun ya ke election ka ban sawan jong yang darbar tauan ke jela bangilai banyakindo yaw chief minister jong kene ke sarkar ke bamenta ngami nagata ka kamera executive member ke bangasyong ha ke bakadon ke dur jong upa joy ha pusat jong ke jirasyong jonga Uminti rang ba ukonrat ki sangma ringkat bat UMLA ke nong ston uba Macmillan Bersat kila pelat i katu kat ne ki skim penroy na ke benta ki nong rep ki self help group ki seng shnong bat kiwe ha ke program ke bela pelong da ke Basin Development Unit West KHASI Hills Hamadan New Nong Ston. Kini ki skim ki kentup ya ke Focus Plus scheme ke National Rural Livelihood Mission ke Yes Meghalaya ke jing sam ya ki snyang khon hapo ke Progress bat ke jing pelat ya ke Rural Backyard Poultry Scheme. Kenyang Sports Club, Ramdalai, Youth Sports Social, in terms of different technology, training, cooperative programs, different kind of investments that have to be made. This government has left no stone unturned to ensure that different investments, trainings and technologies are brought into the farming sector so that our people are able to increase their livelihood, are able to go to the next level and are able to increase their income on an annual basis. Ki bahayeng hasam jong uminti rang ba berem ke jela uba iki maulong ringkat bat ki brio jong ka umroi constituency kila le burom ha ka lingkhu sngiap bakat saw jong uba maulong nen ke sngi la pelong ye ke program ha ka school Little Flower High Secondary School Maubri ban ken mau ya ka jingno senyang jong unie unong mi khmat ka umroi bat kum uminti rang ba ke Meghalaya ha ka ne ke program la pelat ye ka kot ka balato do khun jong uba maulong uba Ferdinand Lengdo bam kuai hadwar blay halo ka jinga lenti jong ukpa jong u kum unong sain perthei balapan kop burom ru yaki khna school ki blawan shakmat na kane constituency UMLA ke umroi bat ubalong ru ukhun uba he du jong uba maulong uba George Bilingdo aba ai jingkren ulapan kan mau ya ka jingno senyang jong ukpa jong u bat ka jing tebe jing shai jong kane kot ka balapelaj ha kane sngi Kahajing Shepting kelawan ha kinong shong shnong ha kathan pulu hadian balalap ya kawai ke sunduk ha kalenti ya kejan kajela kabala yaimat ya kajing sha pemthei bom ha kini ki khendiat po blalet bat kum ju ru ya kajing persang kabala pulom kum ha kajing ja ha khandailat kala pelong ya kinong shong shnong ban Shepting ya kanie ka jaka lakhang khadap no bat ki pulit penlep bom kilalet mador sekete ka jaka ba hadian kanie lapen bana ba omdon kinu kitia pemthei ha kanie ke sunduk mentapan ini pej ya kajing long juman kesun beneng shalong kajing shet kalong apulai point degree Celsius bat kajing kriat kalong kat point san degree Celsius kajing sengam kau hau kalong san point shispa men step bat san point shispa jan miet kala bandon kajing hap slap lagi kat tu kat ni kijaka sa sisian pat ngi pen kan mawi pi be kan ke khubor jungi pilar ban pej live ha ka YouTube channel jongka DD News Shalong Shoban poi shik bakut jong ketuk kebor ngini pek biang sa asian ni kimat bakongsan. Leperda umudi ya ke Defense Expo R2R ha Gandhi Nagar ya tu bakiau ka jing shalan ni kitiat ma da prasha ha kini kisan senam beledap. Job Umalik Arjun Kharge ya ke election president jong seng Congress. Anya Ireng Ubernat and Marak yak election ke yang dobat Tauan ke jela House Nam Aja Apulai ong kinong elam jong ke seng BJP.
Mat Permana Keseng HSPDP ya kekerteng ubah Martel and Mukim kemukertong jongka na Mauken Row constituency na kebentak election house nam Ajar Akulai. Dia parlok ketung lapoi sebekut jong ketup kebor jong minta kejan mit hadu Malaysia berpilasai kesengi haga juga poh di Shibuni Pibaro. Sini kita nak minum ke pani biar na. Sir, bank ko account dong sir. Ay, may